ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми дураи ватан, шахсиятое ки моро доимо тамошо мекунед. Саудо ТВ ҳастем дар хизмати шумо. Числа 10 августи соли 2025 сол навори рӯзаи мо хонаи фурӯшӣ дар территорияи мясокомбинат бача азиз, посёлка Южный Аскӯ ҳаминҷода қарор дорем. мақсад хонаи рӯзаи мо дар маҳаллаи Шодиёна, این طرف درآمدگاه محله شادیانه میشوه. دوستان عزیز، مردم یوتیوب، پادپیشکای محترم، نوار میکنم به خاطر شما. نوارایی که میگذاریم رحمت به همتون که تماشا میکنین، لایک میگذارین، پادیلیس و پادپیسات میکنین. خانه ها را بر شما نوار میکنیم. خانه جیوای نوار کرده میشوه. با دقت صبر کرده خوشو گوش کنین. نرخ دسترس بهترین نرخ بچه‌ها. رقم‌های صاحب خانه در روی اکران، رقم‌ها برای قبول رکلام. قبول رکلام ماشید نوار، یعنی که مقصد واتساپی ما میشه برای قبول یگان خانه، ماشین، زمین، کوارتیر بچه عزیز. خلاص میریم طرف خانه، ویدیو را تماشا کنین. از پیش خانه با دلشی نوار میکنیم. یک تا لایک مونین، در کانال پادپیسات سکنین. نوار معقول شید کامنتار یکنین بچه‌ها. میریم طرف خانه. خب دوستان عزیز، چخیلی که در بالا قید کردیم، آمدیم به محله شادیانه در کوچه یسنین قرار داریم. ویدیو را دوستان با دقت تماشا کنین. خشرو صبر کرده سرسومه نشین. با دقت تماشا کنین. نرخ زور همین اوچسکه آبش 7 سوتیق زمین داره و 9 در خانه داره. میتونین پلاوینه هم خریداری بکنین. پروسه واریانت زورای بهترین نرخ، بهترین واریانت و در بهترین جا در کانال سعودو تیوی. خب نگاه کنید بچه عزیز. اینجا حوله ما مساحتی 7 سوتیق زمین، آبش 9 در خانه داره. 9 در خانه داره و درختای میوه دهنده، چویلابی انگور، کروت فسان، خب شرایطای بهترین، آب سویت پسند هستی، تمام ترانسپورت ها هستی. با چی بگم؟ مکتب، مسجد، صدیق همش خلاص جای بهترین. داخل خانه ها را نشانتون میتیم، تماشا کنید بچه‌ها. خب بسم الله الرحمن الرحیم. میریم طرف خانه یکم. خب اینجا بچه عزیز کلیدار نگاه کنید. اینجا کلیدار. استیگ همینجا را یک خانه حساب کنید بچه‌ها. میشه خانه یکم. و بویای زور پسون. درای بهترین. دویم خانه ما. نگاه کنید. اینجا خانه دویمی ما. شپاکلوفکا کردگی، کراسکای نو کردگی. همین خانه دوستان که هرچند مثال خانه پیش ساخته شده باشه، نکی همه را همو فقط دیوال موندگی، شکاتور و شپاکلوفکا و خب پتالوک همش نو کردیان. این خانه چند به چند باشه؟ 2 3 4 5 به 4 بچه عزیز. خانه 5 به 4 دویم خانه ما. اینا نمی حالت. میریم طرف خانه سیوم. اینجا کلیدار. شفانر. اینه خانه سیوم. چند بچه باشه؟ 1 2 3 5 به 4 بچه های خانه هم. این خانه 5 به 4 گوکنده. 5 به 4. خب همی چیزایی که میبینین اینا هم برای سوادو بچه ها. مثل ادیول دارن، مترس دارن، پلاتینسو هسته و دیگر رو از روسیه وردگی قریب که با نرخ یک 50,000 سومون دمیگه برو وردگیم. بخشش فکر 50,000 سومون برو وردگن. اینا رو هم میتونین امو کدومید که خانه خری اومدین اویدی چیز چورم با یک مسیح کنین. خانه 5 به 4 دیم سیم. اینمی حالت شکاتور، کراسکا، پتالوک هم نو کردگی. نمی‌دونم. نه در مسئله درش اینجا رو بینه بچه عزیز چه خیلی خوش کردگی. این حالت خوبش تگش باشه. تگ سیشکای خیلی خورنای زمانوی. این حالت خانه سیم. خب چه خیلی که میبینیم بچه عزیز حوالی سیشکا کردگی چویلی فسان کراویت خشرو
дарахтҳои калон калон ангур. Хонаи чорум нишонтем. Иҷа боша хонаи чорум ма. Хоб иҷа ҷои кухниш. Кухни ма. Нема ҳолат. Хонаи боша бача азиз, хонаи чорум. Мисол дар иҷа метонен тагш чай. Тагш пол гирифтагай. Хонаи замистона. Хоначаи майда 4x3. Вақте ки хона кашид, иҷа медуроинда зиндагӣ мекунем. Дароша бинен, дарои тахтагӣ ямун солҳои пеша. Иҷа боша масъалаи обш. ин тараф гарм мешавад, ин тараф хона. Ида гӯш бирён мекунем. Хоб хулас инами ҳолат холодильник дора. Найдар. Иҷа хонаи панҷум бача азиз, нигоҳ кунед. Ҳар як хона мақсад хеле телевизору чи часпондагӣ барои зиндагӣ шароитҳои беҳтарин кардагиам. Оиди ҳамаш ба маслиҳат мекунем. Ин хона ба фикрам ки ҳамин 6x3 дарози ин тарафш майда. Ина қисмати потолокш. Кандакорӣ кардагиам. Чӣ кардем хулос. Ина хонаи панҷум. Лайкро амонем бачаҳо. Лайкоту намонем. Ҳами Сауду ТВ чи меҳнатҳои мекунад намекунад ҳамаш ба хотири шумо. Фақат навор чӣ дорад? Лайк дорад ва комментария дорад. У подписатсияе ки мекунем ба хотири худтон ай. Вақте навор кардем SMS-тон меравад. Мерем тарафи хонаи шашум бача азиз. Хонаи шашум. Ина дӯстон азиз. Иш ҳами ҳолат қарор дорад. Вай сухта дастай. Хонаи шашум. Иҷа боша хонаи ҳафтум мешавам. ҷои дарс серкунӣ. Комнатачаи майда ки хушро. Мебинед потолок чиша. Деволша бинед чиқа хушро. Инам ҳолат. Ин хона ба фикр мекунам 4x3 бача азиз. Хонаи 4x3. Нархаш дакне, нархи зура, беҳтарин нарх. Хоб иҷа боша агар хонаи дигарӣ. Пиш. Ана иҷа бача азиз. Хонаи дигарӣ мо. Нигоҳ кунед. Ин ҳами ҳолат. Гуфтам ку хонара палавина ҳам савдо мекунанд, оиди масъалаҳози гап мезанем бача азиз. Ин ҳами ҳолат. Об дошта боша. Ох бача, ҷое ки об астай зиндагии шоҳона. Оби гарм ва ханак. Вентилятор. Амира медонед чӣ бача азиз? Чӣ боша то мехӯра? Хоб каталог ҳамин ҳолат. Иҷа боша қисмати агароташ. Ов дар ҳавлӣ без проблем бача азиз. Дарҷа чӣ боша? Хоб иҷа да пар дорам. Пар. Мошинаи ҷумашвӣ термикси. Пар. ҳам ҷои баня, ҳам ҷои пар будаст бача азиз. Хеле шароитҳоро бинед, чӣ хеле шароитҳои беҳтарина. Шароити замонавӣ кардагай. Хулас ҳами кадоме ки мехара фикр мекунем ки ҳами гуфтиам мардак чотка зиндагӣ мекунад. 700 Хоб иҷаш ба як хоначайга картошкаву пиёзу чизои хӯрокатон меёненда. Иҷа чӣ нест? Иҷа ҳоҷатхона бача азиз. Қисмати ҳоҷатхонаш. Обш.
Нами ҳолат. Оне бача азиз. Иҷа бошад тандур. Тандур. Амаҷа як соти хай. Иҷа мисол одамое ки мегиран метонин ягон сехам кунин агар ҷои заводи зур мешавад шуд. Хуб, мерем тарафи ҳавлӣ, баъд нарха муайян мекунем. Палавинаш чанд қадар савдо меша намеша, исча гап мезанем. Ин ҳами ҳолат. хуб, апа иҷа ки чихел палавинам тақсим карда савдо мешава, фаҳмонен бачода. Мисол ҳаст нафарое ки шароиташон мисол систа нимша мегиранд. خب خب ای همینجا نگاه کن اپا همینجا تقسیم میشوه این طرفش اینجا خطی ها اینجا خطی راه میشوه اینجا خطی راه یک بیس راه کده میتیم در روزه آبش میشود کسی ده ما اکو ماشین نداریم برای ما با اینترنت نداریم در روزه همون کسی ماشین داره همین در روزش چند ساعت تخشم میتیم بعد مثال پلاوینا کده پلاوینا 3.5 обш 7 ساعت خاص 3.5 ساعت خش تقسیم میکنن همین خانه обш چند ساعت خش همه ساعت خوش خطی $180,000 سامانی نه دلار با تاجیکی چند میشه پا 1,800,000 вообще-то عزیز دلار دا ممکن نگفتین تو که خیلی خلاص 1,800,000 سامان پلاوینش 800,000 میشه نیمشه $800,000 نیمشه 1,000,000 خب 800,000 سومون نیمش 1,000,000 سومون خلاص 1,800,000 سومونی обши. خب بچه ها نگاه کنین اپا همی از کامینات که ما اول ویدیو کردم تا همین خانه را چند کیلومتر راه مسافت داره؟ 1 کیلومتر راه ها؟ سیتافور یوزنی تو همین خانه ما. خب خیتای بزرگ چند قدر راه اینجا؟ خیتای بزرگ 1,5 کیلومتر. 1 کیلومتر هم نمیبره تو ایرپورت 2 کیلومتر. ای سلطان کبیر تو می از کامینات؟ یک دو هم خیلی پلیس مینسون. خب بچه ها نگاه کنین از میاز کامینات تا همین خانه را 1 کیلومتر بوده است. از سلطان کبیر تا میاز کامینات 1 کیلومتر از خیتای بزرگ تا میاز کامینات 1,5 کیلومتر. خطون جمع طرح کنین ادرس را فهموندیم خلاص هم خیلی گپ ها از مرکز تا خانه 4 کیلومتر. بچه عزیز رقم های صاحب خانه در روی اکران شما میتونین باز معلوماتی بیشترش بگیرین مراجعه کنین بعد در ویدیو لایک مونین در کانال پادپیسات کنین صاحب خانه کامنت های شما را رد میکنه خانه ارزانه برای نرخ هست یا که نیست حتما فکرتون هستین زنده باشین بچه‌ها سعودت تیوی در خدمت شما